Ушул бе 116 миң сомго сатылды тугандар. Ошентип биз базардагы балдардын аттардын баасын тартып баштадык. Ассаламу алейкум укам. Кандай, жакшысыңбы? Тайдын жашы кандай мунун? Келта тай. Пулучу? 70. Базар канча сурады? Пока сурай элекпи? 70 миң дейт. Келта тай экен. Номериң айта аласыңбы? Кайерден келди бул? Сиздикиби? Кайерден келди ака? Папан. Карасөгөттөнбү? Билесиңби? Ооба, Папандан келиптир. Номериңизди айта аласызбы ака? 78 менен. 78 менен 92 82 03. Бир айландыргын эле. Мына номерин дагы алдык достор. Папандан келиптир. Эгер жакса байланышып, үйүнө бара алсаңыздар дагы болот. Укам, токто. Кетсең? Сеникиби? Не качып атасың? Жаш канча мунун? Жаңасы. Жаңасы экен. Пул канча деди? 150 миңге. Сиздики ака? Ооба. Пулу 150 миң сом дейт. Сизди улактан көргөндө болот ам. Канчага сурады ака? 50 кирди. Жаңы эле келди ба? Кеми бар да бирок, а? Улакка киргенби? Жаңасы эми чабылды. Жаңасы эми эле кирип атыптыр улакка. 150 миң кеми бар дейт. Номериңизди айта аласызбы ака? Канча? 9 менен Мегаком кен достор, 559 менен 100989. 100989. Ушул номерге байланышсаңыздар. Кайерден келдиңиз ака? Оштон эле. Оштон ушул жакын жерден эле келиптир. Кийин катка өтөбүз. Ассаламу алейкум. Кандай укам? Жашы канча мунун? 3. Пулучу? 80 кеми бар. Кайердин аты бул? 5 Мойноктон келген ат экен достор. Улакка кирди кире элекпи? Эми кирет. 80 миң кеми бар дейт. Мына ушул ак тумшук кара атты дагы сурап көрөйлү. Укам, номериң айта аласыңбы? Бирөөнүкүбү? Канча? 702. Ошка экен достор, 702 менен 88 1269. 5 Мойноктон келиптир. Ушул номерге байланышыңыздар. Ассаламу алейкум ака. Жакшысызбы? Жашы канча мунун? 3 асыят. Улагы барбы? Үйүрүчү? Пулу канча деп атасыз? 110 миң сом. Базар сурадыбы? Эми эле келиптир достор. Ат сейрек бул жерде. Эми базар болот. Саат 6:30 болуп калды окшойт. Кеми бар да ака? Кайерден келди бул? Бул деле Папандан келиптир. Номериңизди айта аласызбы көрүүчүлөргө? Анда сатылып кетсин. Бул жерде да баа болуп атат. Канча деп атасыз ака? Ассаламу алейкум. 70 миң кем бар да. 70 миң кеми бар дейт. Жашы кандай экен мунун? Бышты экен, 70 миң кеми бар дейт. Ал сырактан тартчы адам сатпай. 70 миң кеми бар дейт, бышты экен. Ассаламу алейкум ака. Жашы канча мунун? Бунан экен. Пулучу акчасы? Бунан экен 110 миң сом дейт. Базар сурадыбы? Көпчүлүгүн базар сурай эле экен. Мына ушундай кызыктар дагы болуп турат достор, ат базарда. Ассаламу алейкум досум. Жашы канча мунун? Келта тай дейт. Акчасычы? 90 миң сом дейт.
Базар сұрадығы сұрай элек бе? 75 қылыптыр, беріп өттір базар. Қайырдан келді бұл дос? Бішкектен келді бе? Парода бұл, а? Қайсы парода? Бішкекті парода. Номеріңізді айта аласыз ба? Қанша? 554 менен 90 32 90. Жақын эле жерден келдіңіз поштан? Мынакей достор, номерін алдық, қаласаңыздар барып үйінен сатып алсаңыздар болады. Ассалаумалейкум ака. Жашы қанша мұның? Полторашка. Полторашка дейді. Пулы чы ақшасы? 80 мың кеми бар дейді. Базар қанша берді? Сұрады? 62-ге сұрап тұр базар. Бұл данчака не аралаш дедіңіз? Ахал деген. Жаш қандай мұның? 1 жашар? Ақшасы чы? Пулы? Қанша? 150 кем. 150 мың кеми бар дейді. Қанша сұрады ака? Hazır ile geldik canlı. Еміле жаңылы келіп тұр. Анда жақсы сатып алыңыз. Так, еме ылдыйлатып, biraz жаштарын сұрайлы. Пулындар еркек бұр? Erkek urgaç. Ne oldu, erkek burgaç mı? Erkek mi? Erkek. Pulu kança bunun? Erkekte. Pulu 40 doğdu mu? 40 min kemi var. Pazar soradı, 3 medya. Sırayla. Na urgaçısı kança doğdası? 45 doğdu. 45. Erkeği 40, urgaçısı 45 deyip dostlar. Bunun yaşı kança aka? 1 yaş. 1 yaşar. Erkek ha? Erkek yani. Pulu kança doğdası akçası? 50. 50 min kemi var. Pazar sorayalak mı? Yok 50. Мына ушундай достор, базарда балар. Ассаламу алейкум досум. Жаш кандай мунун? Келтатай. Келтатай дейт. Акчасычы? 50 doğdu. Пулу 50 миң сом кеми бар дейт. Базар сурадыбы? Valla sırada gel. Канчага сурады? 38 sırada. 38ге бербедиң. Дитиң канча досум? Hiç kim jetkemez fakat ra. El kadar. Бирок ошо 38ден дагы кошсо берип бересиң. Мына ушундай достор. Укам канча деди мунун акчасын? А? 45. Эркек экен 45 миң сом дейт ушул тайды. Кулунду. Мына ушундай достор. Ат базарда бүгүн аттар аз. Сураган адам да аз. Көпчүлүгү сурай электейт, жаңылай келиптир. Эми биз уй базарга өтүп, уйлардын баасын билебиз.